Nikigambwa kwishomereri rikatandikwaho emyaka mushanje hingwire kandi narigambwa kuba ryatandikirweho Imam Sentamu Hussein aha musinge gw'Obusiramu konka bitu bwa nyuma y'ishomerero kubasa kuba ndatandikwaho abaturage bakarugayo babasa kuba nabashaba mukuru w'ishomereri okubasa kuba nayakira nabeji okuruga omuganda amadini aho yashangira ngo abeji abenji nefuzi kandi abandi tibine kiyamba. We clean our body by bathing, by brushing teeth, by combing. Bakuru b'ishomero nibagira ngo bwahati bina beji nyamwinji kandi ibyo kubahwera kushoma kurungi tubiroho ebirumunke byombeko ebitabo mu library hamwe n'ibindi byinji. Nyine mebizubu bitari bimwe na bimwe cyo kubanza nyine ekizubu cyebyombeko ebyembeko binyine mbereba bikwemarira abana ni bingi kandi byombeko ni bice tubakwikamu kandi nabyo tubyo mutindo mwene nabanyishaba byombeko byabe byo mutindo bazuma ubwegese mubasa kugenda kurungi munonga kinemu nana ekikwa kwentwetenga kumbya kubasa kuyamba abana abo kusoma nk'ebitabo okufuna choka ya buli wiki teyanguhi au kuyamba abana batari kubasa nanembeera nkezo n'okutusasulira nk'amusomesa kubaho omugisa gwona abo kuba abaziri tubakurugamu sente za kubasa kusasula imvura kekuiza umuyaga gwiza gutaho mu kirasi usanga ubuzimbe umwe abana twabiye mu kirasi imwe twabateka mu kirasi ndijo endera yona no kwerye abaziro bwa hadini basimisho mereri ahabwo kubargezeho okubahwera no kukushaba barkwendeza ihange birungi okubasa kubana bahwera okombeka ishomerero kuruteka ha mutindo ishomereri nyambere bintu binji nene ni simire kindweci ako abatiyambire bintu binji abana bibire ni bazaniro muka batakusoma ngati yambire bonyoni nikefuza nje nkisatwa kandi bonizo kwatara icyo kwani nisabura ngo gitunguke rifume bikirasi nondizo ramu yambaho Sentamu Hussein kandi watandikira ishomereri nagira ngo nabo baraganise kubahwera bakabuza misho no kusyo bwa hati bakarebwaga ko mutaboneka twine buyambo bwone bwo twarabiyemo kandi ubuzimazima ubukwiza nibubabuye n'amasomero make munonga bo kwano sana bo nkafani cyazini batazine ziri kumara fact twine cyo twarabuyine uyinde ho tukaba twina utongoro cyo twarasabire kubasa kugira ko cyatuyambirira abemberezi bitu tukagaruka muga emyaka hati hawirenkena amasiko gakahwa kandi umuhwezi wa mukuru w'ebyo bwegese umuri district eyarubirizi Geoffrey Tumusime ashabira amashomero agatari ga government kwandikira bebembezi b'ebyo bwegese batyo bakabasa kubana batera hentekateka ezakubasa kuba yamba noreba hati nke sentence tutunga izo kombeka amashomero engineering abantu mbesera government aided primary schools ga private tukira kugayamba ko mbitabo tugayamba ko stationary on bintu ngebyo ko mbitabo umwe kubwija tubahereza nabo bafuna ko ndwateye no kombeka tukajireyo atuntombesha government konka kwa kuba anyujurwe munonga nabasa kusaba byambi nabasa kwandika report y'ikyo tugishome tugirebe tugifo wandige ngumizemu kurigirira ishomero yo kukorana no kuyamba abantu amakoraga gashakwa Sharif Murungi ahabwa Sky TV agenshonga Hairuku is the best of you.